Bor kapati CTV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka bakham scam, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kita kayak betul lah, ini perlu dekat lah. Dan jam. Ini pipeline maksimum kadang ke municipal resource. Okay. Kita pipeline kita fly deh kok ni kan. Bridge ke. Ini ke trade. Kalau ada divert no ang passion eh. Lasal. 75% lasal. Nomor kata istegi bayar. Department. Nanti buat lagi beli keren buat. Kekut hang ni UMLA ke West Shillong constituency wa polling do. Harangkat ke officer na kita nak terekam per kum ke PHE ke Shillong Municipal Board ke Muda ke PWD NHIDCL harangkat ke Jindon Lang kino ilam na kishpotli dar bashnong kilip benjurab ik benta jong ke Ïewduh ki biating ko ber kishpotli dar bashnong ki bahap West Shillong constituency na benta penyai thamai no yaki pipe makin penwit shu yaki jingai ko hakinala nama bakum kalong menta ki pipe kila shu Rynjaw harut lenti bala excitement ban petru nama baki yai lang bat ka jabo jaban ki balang hanala bagani ka penjabo ko bam di ka pen poi kishpotli kishnong Haba karen cikilar patai kubor ba polling do ulong baki officer nagi kita nak jong ke sarkar kelapan por bakin penkre ya ke drawing ba de kamang pisa naga benta ban le ya kane bakin sawanra syau ban pet kumnu bakin penya jikam ba lakhmi lenti ba ya kani ke penya pipe thamai on la ban le Surok Christmas. You see the condition of the road? Yes, sir. It's very bad. You know, sir, we already prepared the estimate of this road. Yeah, no. We already prepared it. Okay. Estimate is finalized, sir, for the city portion for maintenance and repair and maintenance of this existing road. And Okay. we have given to RO office, and after they get the RO HQ approval, and then we will float the center within within say 5-6 days. Sir. 5-6 days for today. We will upload the tender, and after that tender bid due date will be sir, around 21 days. Sir. 21. Bid due So date. within this working season, now this has started, no? Within 1 month, contractor will be mobilized on site. Sir. Great. Kaya ika status jong ni di stalls. Ini langsung sa objek ni. To. Passion ni. Kaya ika claim jong. Wala ba di jaka bayar tu ni nang balik. Kadon ka mata ka dapat pina ka lik support ni. Mudah. Dan mudah. Kadang akut. Claim ni. Balik ngatai. Dan verify syai kira record sopi. Marun suong beri usangnya usangnya. Tanya pe tu thok kam dan ikam. Kalau kita nak koi benar-benar balik ke jingat tu. Yo bapin monitor ru na polis. Nak pergi nak mana song hat ni Ïewduh. Kadang dia cakap tiga yen ba Ïewduh. Bagi dia si song tu. Ha. Ada pom tu yang di bagi charge kontamen buat. Am kini stall di jong buda. Masa pihak municipal semua ni jom nur. Kini jono. Bojo. Ini stall sebab bom dan berpedekam belum dan bersong-sok je. Di no man's land itu batong nomor don nala hatian tu you see. Kemudian berobjek. Kemudian berkomplain dan berobjek isu Islamic Ibrahim. Individually. Illegal ke? Kalau illegal dah kita. Except that Ya cepat di Pak Sil no. Mo. Dan lang mo pi na station. Tay. Lekam setelah ya menit ni dia buat sok. Hang ni yang lawan. Pojiking. Terus pini. Di sana. To kani ka jingwo bat jurip jong nga kumu local MA jong ka 18 Shillong West constituency ka day ka ba nilai penbaik rengkat bat ka senjuk jong ki shpo Dorbar Shnong ki represent ya borok ki Dorbar Shnong jong ka West Shillong constituency di hakani ka jing wan jingwo mendagasngi la senran lang ru da ki officials na ki department kum ka PHE PWD NHDICL SMB Muda di kakam kumbakalong menta
ke kedai wangi address ki jing khamtam ke bede bat umbam umdi bat ke jing khoj jing semur jong umbam umdi di hakane ke benta kumba pi layok ban skomentan kan ini department di lain department berok kini Shonglang kata PHE PWD SMB bat NHDICL ban approve ban menjur ya ke alignment bertemai nomor ba kani ke barim kalau rim palat bat ki niki pipe kila dap bat kam ailat cu ikjing tuit bet jaku di nalor kata komisi benta jong ka implementation ya kani ka rejuvenation of Ïewduh ke project ke ba lawan penbenahi hang ni hai Ïewduh da menteri ramba haka jing dan rekat jong ni di ketua ke arusan kurur kan take care dia kena kejik ke bedai bat ke Ïewduh bat hari ketua kesedot pada ke portion gua hab jong ke Shillong Central Division PWD bat nang tungi cross secara national highway ke ba la represent mentara segi daga NHDICL di kini ki jingtrai ke way lupa ke lalong ongoing la ai ke sanction ke jong ke Ïewduh kini ru ke lalong ongoing di ke masak mentara dari tangga ni ke realignment of water and pipelines kani kini ki department kila panpor bakin pendep ban yaki drawings and estimates bet hari ketu bere kinsa report yang sangat kumu local ni kenang bangin laban ketika ba ya kan kam ni laban sedang no masnyo yaki drawings and estimates nak ini kini South Ligi department adin bakmi ke jing ujor na kan ke office jong ke kisho dorwa snong di nglaret page dala dia kidon kini ki stall ki bah gaji sha ke muda kala dep ban jet ru ya contractor andai kadon ke complaint na way Mr. Gowenka di yakni ngong ba ke muda ngan shong hi beru chairman jong ke muda rekat baki officer jong namar ba kinum la ban shui yingja untuk ini dukan namar mentak la ke tem jong ki anti social activities kan di kawai kata ke baar sakawai bere ka sai ke wada nang to harum kaniru kadi ke baru isu la sushna yaki shed di bahasa barit kini ru kilong unused di kini ru ngerak lang ha kaji kedu kabangan sa yedon ringkat bu chairman jong muda halor jong ka Surok kani kan dei sebentar dong jong national highway di nakaliang jong officer in charge jong national highway udah dekat ani buat ula brief ba kila dapat penkrea iki estimate but sa benta saban khot tender te haswa bikin khot tender ngala ong yu ba unwan ban share yaki drawings but estimate ha office rekam jonga nang bangin la ban ai ka go ahead lani baladon gunung ke jimpen kelaru ngin ajumut ha kata ko dikani kala ada lupa ka kala don ha advanced stage taman yo ban khot tender no ke Surok kumbangi peni mene ni kini ke beri nakaliang jong ka hapo paltan bazar ke tu ke don ke stretch ke ba ke di banle nakaliang jong ka PWD Central Division kini gila ada lupa ke sanction ke don beri ke stretch ke ban lapai highway kini ke kata ke estimate ke ba NHDICL kalau ready saat sedang bengin dengan cross check kita ke drawing ban ai any additional inputs ke halor jong kata ke plan ke jong ki buat nang tu kilala ban khot tender pi kajing jurep ko bakhadu kadai hakas nem ar hajar ar QR ti hakatu ko por ngam simlong ngam lisho ti menta ba ba ola ai biang ni ga jing scam man long emily tingi revive biang ni ke ni project ka sulong ga proposal borok khai kayo break san Shilynter mencoba di menta bring la revive ya ka but ngila ong ru bangin pendap apa jong kada ayam Christmas mentarasnya
Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka bered, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant, bat ki wei, ni pishat roti, shat kek, bat ki wei, na ka benta ka koi ka kya jong ki pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shania, naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, ka bala itu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar Rynjiw, link ba ka section, lai puwei, iwei. Kamde ka ba ba pinyo ka license, pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan ha ka office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha megalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed cha ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa la chumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India